Boum. Subhanallah, subhanallah. Mungu kawati mwana mchasha wakuzi uhaka wawara. Sinyangu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu mtsuona wanadamu ikaudu wanjia shanga mmono mtsuona zenombru za huwa nruwalan direct. Shanga rombo mnyezi mngu nyuma njia abo mpartage bali uo ngabo na monjuse. Daishi na uvumbu wa fami au katu uvumbu wa fami au kanga mju ya ukaya. Ye suje e yabili ikaumerite ke faminu wa vumbulwa sha mana ya he ye mzadze ikao katutsaha ya vumbu iyo manaha. Watukufu wa jamalifu partage le direct. Wa alaikum salam marimadi. Partage le direct watukufu. Bezaleo za usikitisha. Ezaleo za unukanai. Ezaleo za maraviha. Watukufu wa jamalifu. Amungu mnyezi mngu kempartage message. Wanruanjie. Wakati kao ngarjo hambaze suje kao do lonizo. Wa alaikum salam maisha. Yo ujojibu wa yabaki. Yo tujojibu wa yalawe comme d'habitude. Karjafari ya mru ya je ya redunge. Ababo he amna kungu ni hamba mafiti miti na uto mvumbu wa neto mbloki. Watukufu wa jamalif de mwembianize suje. Ikao do lonizo. Yo ujo na ukaya ya baki ya baki. Yo ujo na ukaya ya lawe. Wa alaikum salam. Oui, bonjour Ali. Merci beaucoup Mamadou Aïe. Partagez le direct. Watukufu wa jamalif ze suje ikao do lonizo. Manyanyasi ikao ya lo lamrumshi ya lo denemrumsha wazayawana emrumsha c'est vrai diani kemrumme makirtas sha si ujua ukaya si jua uhanza na walaikum salam suja walaikum salam mama yuan si ujua okomorwa hatu ni mahaba ya hatu leo bolo na kirtasi wahundwa kertasi rihansuka mwanamsho amru yo ujua usaidia hatolia mwanamamru kertasi hauhanike mwanamahe ya deklare mwana eka kwa tubalia zina dzima. Alaikum salam Muhammad Mana. Boom DJ Sai. Yesuje ya mwando ndiyo ya ukaya mwanyanyasi ya lula mrumshe hamnika kertasi. Alaikum salam Mama Azal. Ikao hende hatange mziro watsaha namna ili ye mwanaola wamnike mwanamahahe ya janumeni ya mdeklare ne mwanamahe ya hundre maisha. Emrumme haharaya hambaki na ukiruodi mwanahangu ga mdeklare mimi. Ne mrumme hasaha hundu kirtasi osomola mrumshe. Wajil problemu emrumme haraya katsuja einu rohobia hemrumme. Katutsahe mwanyanya hemrumshahe ya hundu kirtasi. Kartujua evanu ezandisandri shemrume haharaya abasarzambao yemrume hatabasewa haremwa mabeye haremwa mbulio hatolohondani nefami ya he mwanamshe wakati kao ngwaonoka yemrume ngurumio upeu emrume banda harambie hadis ripara ritundu hadis rambile hel hadisidio côté oui bonjour le grand Ali Taufik président de Festival de Comores. Gejoko obligatoire, risutene mwanamme, rediri contre mwanamme. Rediri laumye fami ya he mwanamshi. Aukaya eunupeu, eunirohompe mrumakanza fanye. Yengena haki, ye mwanahe, ya tideklare ni mrumgajina. Ngarjo ubira mwehadisiyo.
ya sujet ya bili de hadisi la ya mbaba nlambe ikao kana wile jay tsena rire jay ngarjo ile jay ya sujet ikao ya hemjomba ya renge mwana mshwahi walo msiruni ikawe mwanange mziro, c'est déjà justifié. Ikawo ye mwana mendizo hambiziwa ni mwana mshwahi. E yatowe idhini mjomba ulokomori. Uwede yatowe idhini ikawo hawambiza. Mzazahe mwana woyi. Ikawo idi arenge mwana mahe hujahunu Faransa. Hujahunu Faransa. Ikawo haini mwana damulo naki. Urambo ukaya wede mwana mahahi wambaba mzima, mzaze mzima. Yarenge mwana mahahi hujahunu Ulaya. Yajaya mhansi hodahoni. Ola mwana mme hajuha ni mwana wahi mwana mshwahe. Mwana mshe hajuha abasar zamba wa alaikum salam mwana bahachi. Mwana mme hajuha hendo msiluni mwana mshwahe hende hamangaria. Rizaba banu zulongoa. Ezajiri abasar zamba ho. Mwana mshe mzazahe mwana hambilwa ya baye hanywa. Ni famia hahe ni mjomba. Hambilwa ya baye hanywa. Na vanye problème urambie mzazo ya ukaya karina u denonce heya u denonce wewe heya uvubo mwana maho wewe izo kweli vala hambiziwa ne mwana mshwahe ni atowe idhini mjomba hazone sarizo ukiri usilamu hatu permete haukaya woti mwana emzaombani hai uo mwana wahe mwana mshwaha ika mwana mshwaha hudia urenga ujahunu manga ngarjo hujar detaye di hadisi liridi tsena lirongoze mjomba woi ne famino lirongoze mzazahe mwana woi haukaya wode mwana hao ya imbu ya hao haukaze fami zili hitima ikawo mjomba harenge miadi ya towe ya halalishe nongoza kiuharamu yambe ukaya ye mwana he mwana mshwahe uongu jojwa umlola ngari rejeyo hadisi no karamba karna wireje mpake mwana mshe woi havumbwe mwana mahae bande mwana mahahe wambaba mzaze mzima harenge mwana hahe ngomsiru ni denae sevre mwana nge mziro hambizwa denae ni yatowe idhini mjomba hao lokomori hazihalalisha. Subhanallah. Wa alaikum salam bahia. Watukufu rare jajar maze message zahak donesa ukaya gar asume ukaya famia hemzaze roalo hunu Faransa mwana mshwar roalo komori wa asume wa mbaye hanyo wa beatizilongo pasko aibu ya hao ya tizambi pasko aibu ya hao shaka mjajo jamuhalalish bo mjomba wa peu mjomba manza shonga. Wa alaikum salam mama Marie Yusuf urenge ye mwana mshwaha na mjomba he wambizi haro silamu permete gamfikirike bese wala wanadamu ikao waka homsiruni waone mwana mshwa waone mwana mshola homjini hula wakaupara mwana mzazahe wambike mwana hanyugo mjini hunu bese walibwa bawa haraya gwa ononjilo zite mwanyi shadi samadani kaubidi tsambadie ne Marseille ye famini julhani mjomba hatoa mwanama mradabi mjomba hatoa ye idhini wambiziwa yakawambiza wembaba maore fundi maore yakawambiza garjo hujabanu rinje faminu ruwambi ya ukaya mnyezi mgu hamlanini heni joka ujiri garjo ujiri aukagani na faminji hunu Marseille alafunga muasumeo mrenge miadi mzazahi mwanawe mumrende nai. Watukufu rane jajar maze message za hango. Nyezi Mungu nanike hatima njema na musomema. Nyezi Mungu arjale joka na here hun duniani. Nyezi Mungu arisame. Watukufu rane jajar maze message za hango. Ngambe umona atlanga armo mjua vuvuni. Ikao ulamsuba mziro. Wahatu sonti piaso wa Komoro. Wakati kao rihansi ya ukaya ye gendarmerie ya Komoro. Il a des gendarmes ya ulihifadhi simarania lehansi ukaya le jeshi la Komori langi lobala hauvili marania lofke likeza bapale ne zavira hula mnyezi muna mrehemu zila question de politique même si rwana ni zori zambaka ulatsu binadamu mruho ziwa nezungu mwana mvuvuni ikao haini eroli jukamba haifanya na mbaha hibi
Nyamba fanya ja usambal. Shaka jamelite izwe kaudu ya rendo. Haukaya ulau peu. Ulati usilamu ulau kafir. Wanadamu ikao kamtina ta imani. Mintina ukabani ni vumbwe azali. Raiswa he daula. Ganjo vumbwa le jeshi la shikomor. Ima gendarme wa komor. Ika waondeze fami za hatu. Wabidi warivirili wa alaikum salamu wangiu. Wabidi warivirili. Haukaye mana wanu wafanya izu wenzao. Wa alaikum salamu ma souvenir. Dawe ikawo sisi. Car tu transmets message resoma le jeshi fantôme. Na mdovumbu wa gendarmerie fantôme yinu. Haukawa anu winju wa hao. Hamangwa vurao bange gwarema drogue gendarme ya Komor. Nane polisi ya Komor. Ulau masakri wedamno. Holenga shababi. Haini erori kaudu yafanya. Kejamba mdu ya ulawa yafi. Wima mahadija. Kejamba mdu ya ulawa yafi. Mwede marenge shababi. Ulona wana waili. Ulene fami. No mji wa hai. Mfanye masakri. Mumreme mbulio. Hata mmona ukaya ngamu mdhulumu wa yafi. Kamtina tamba imani. Minsina ukaba nini atake amjo atake mahakama fantôme, n'attaque gouvernement fantôme, ça, cette fois-ci des gendarmerie. Wande wabidi wado pasa ze point cassé. Wanadamu wanu bidi wat jugewa. Wanadamu wanu ketubidi wa wana fas. Aukaya wanu wanadamu ikawa peu. Rieono, ye mafoto, riwono, zembule kaudi ya rendwa. Wenji gamjos bitumambe ukaya hau ye gouvernement ngwa johamba ukaya. Ola harema ni malaise. Ya latif. Mwenyezi Mungu narunike musomwe na hatima njema. Mkeravi mkaushie le jeshi actuellement. Mdoa transmettre un message. Mrensu hambara Israis. Ba owenji kwa fanya watinara isi ujua. Shezara isi kaubidi wewe ra iswahe daula. Urenge miadi rangu huone mafoto. Ya hemoto woi. Ya uluawa. Ya fanywa masaka. Ya bihu. Ya dhulumle maesha. Ra iswahe daula. Ibidi ufanye namna. Ufanye execution. O majandarmu wanu wado pinisielo wakabidi wa ula wa wanuda oimu wa wamba wande makatilikao walio do walio wakabidi wamba wa ulawa wanuwa juu wakawafu o watoaro shanga mlengao mlikao shababi innocent haina erorikado yafanya kaja toaro kaja viole kaja wamru ya hafa kaja merite izwe kaudu mamfanyazo Galibeo mwono atanga harmo mji wa vuvuni. Galibeo mwono atanga usome mshahe Mwenyezi Mungu amnika usubirifu. Udojua ya ukaya. Haini manadamu mahalanikao manadamu ya fia. Yodo mahalanikao ya anzishiwa. Haini mruahia ni ajale ya. Mrumaha ho kajafa usikikao tudu aladhimu. Hafua usikikao Mwenyezi Mungu amanzishia. Shahadhulumiwa ni wanadamu wa dhulumu, wa uwa, watuwaro. Wallahi na Mwenyezi Mungu ajula hasara. Ngirambe majandarmu fantôme, malaba, yatuna hata roho, yatuna hata imani, wakansia wabidi. Namnaje, mwanamkumu ya jolo ngwabu polisi, hao gendarmerie ya joka ukanaro ya udomba ukaya ngujovuka. Namnaje mwanamkumu ya jonda ho gendarmerie, wa animlia tsikane harara. Wakati kao ni majandarmu mrende ha mavampure ngamnauze damu za huwa Komor. Mrende ha mademo ngamnauze damu za huwa Komor. Haukaya biduka ne iman. Umruwarenga manadamu mdi haudata raonadamu lao mashishoni. Raone zungu zahi za fufuha. O wakati makaumre makamjaka natamba pitie. Shamdhumani ya mumtowe roho mumuwe. Redi hatardone zaya zahe. Vozabereha. Raone mafu yahe. We mafu wa yu yala waudamu yala tuifu. Ni mdhumani ya mangamize maraia. Msina hada juana damu alohunu Faransa doba ukana msiho mabareni. Na rejuhe pia rederahi milensi. Aliseso nsipe ya ujoka ufayafe. Shansina ukahunu na benyi mloko mori mjuhe na nika mna uparojo juhanga aminika kamna ujuha. Je sais, chez Zabaki, bidiwa do kama kwa maroblement du compte. Wandu wado jidivilia. Mji ujo ula wapase majandarmu wa wawe. C'est ça. Désolé haukaya. L'insikali malabidi mlu ya lambe giyambe ho pousse violence minsu pousse violence gamone so tukiv ujilio wala wanduka wabidika wali hifadhi watsoli hifadhi shawahansi juma uwa kestwe za ukaya feso alina wao ce sont des politiques ce sont des gendarmes je sais pas à quoi ça se passe
au fond izo ntina ujia okaga mjokaya ma politisi wa Komoro yabo pour sacrifier la population ili wahunde shika do wanzao woi ekanga mrongo gamambo woi mana rai ya ikaw yeti politicien woi mana mkomorika uruonu kai hadhulumiwa garambo ya ukaya kaja toa roho kaja kanza fanye kudeta katina taruga kanza ifanye ekage na wana erori kejabidize erori kaude ya lonizu yambo ya ulowa ya dhulumlo ya fanywa ukremu wenda mno ya ngamizwa zihagi ya fuswe ziungo ya ranganywa rwabo kaga jukuvangu nafasi. En tout cas khir na baraka ukayo mjua vuvuni waonesa ukaya utsi wandu waloma viola wandu wa jubaki wa ani wa jusemanza wa alhamdulillah haukaya kavati rongo mkuu hamado himidia Mwenyezi Mungu yudivano jo kwamba longue vie à vous omjua vuvuni Mwenyezi Mungu namnikeni subra na hikma hohanza rabbal alamin omjikamili Mwenyezi Mungu waede jabar ya jomliviani shangar parawe mahakama haukanga joka kabati mahakama Komori yohamba mahakama phantom ya ukaya nike nkoposhoni gamjohu nike haki baike kutsiniyo ya Latif Mwenyezi Mungu nanike khatima njema ya nike mwisomwema ya hifadhi marania ntina ujanke Faransa mimi turam ndohabe wale Komori mjuhe babo minarohombi na minga mjoka le jeshi la Komori kaltina tamba pichi le jeshi la Komori gwaona armu ya bongo ona mvuha ne maranya raili kabati kamna ujuha shi massivement ntina ukahunu njihada indwame ukana mjuhe bewanada mwado hunu Faransa watu gohamba mjuhe msemo nziani wale wana telefoni wa wakanso babuhe sho wanada muhara banda wahara kabati ngwa watwendea ekangwa ona ngungu hakuwa nada makabidi wakoze wa mwado di maraya wale Komoro kwa tina hajanizo ngwa haukama ya numa buhudi ya tungo hufa kwa tuna kwa wafaundao shati dasi longu France hunu France kagarfa gajo fa règlement de compte je le kona longu ngwa tungo hufa règlement de compte haundu gujulala ya affaire so Komoro chaque Komori haina mwezi mfumo usha pindani par swahula et maraya kabdo réveil watu réveiller chaque homme bien ni réveiller au muhimu joka jarma bien Mwenyezi Mungu naniki khatima njema Rabira iswahila ula Imamu Azali ça a solution le plus vite possible bema gendarme ho arende hama vampire ngwa nao damu ye polisi ho irende hama vampire les jeshi la ho irende hama vampire haukaya ikaubidi yani joko heba ni transmettre un message ya do vumbuwe gendarme wa do jishili ya yemo gendarme ve vumbula mazerezo ya ukamredi hama assassin mredi hana damu apeu ce problème gatso gwamba azali ba gendarme ngono kayenge innocent azali ba police ngono kange innocent azali escadron ngono kange innocent na mdo vumbwe madina hema gendarme Mradabi Abdou mon frère kaide heli lo kaya si nyinyi walo nu Faransa do ajindo kangwa koza no walo Komoro yabo bande walo Komoro wasi kwa tujua yabo nyinyi na mwazimbize mabuka nyide mfao yiwo osambale kusinga Faransa garila ngani nao yo jonda 500 euros jura mzazahe yo jonda 500 euros jura mzazahe chassi sider dabu hao sider koza osolo nu Faransa na no sur place wala wasiwa kwa tsunezi wa hunao Shani mlohu nyide mkoza haina usukumba buha video mimi kangamba buhu hazilo manga gam declare ha declaration zazilo manga ezijiliyo manga sho walohulu hena usiku video yengo kozo na ulovolo na yukatsona ukayangu kozo shaule unokango kozo watukufu Mwenyezi Mungu na hifadhi nsi hapa Mwenyezi Mungu ajalu wanadamu ikaudu wafanya udhulumi funu wadhulumu ye mwana ola wadhulumu manyanyasi wadhulumu emanyanyasi wadhulumu mwana mkomoro ikao haulowe mwana mvuvuni Mwenyezi Mungu le plus vite possible wanadamu wanu waparhanihe insha Allah haukawanu wanadamu wapeu watsuna hata roho wabalia rohombi hezi baraka za Mungu na mtume watukufu garjor maze sujet za hapa haukaya c'est obligé haukanga joka izuramba ho wenji wa juha walona rohombi riamino ka wenji wa Johanza wari efasa arme surface wa Johanza watulone hunu Faransa bagaramba wiso wajibia watukufu wa jamali fungamjo harumwe message ya mwado
message jamando shababi ikao hafanya ukumbi haruma yensinu daena mana ya zalaba alhamdulillahi garjo habe mrumshe hanze mrumme hauyo hanze mrumme sujet li jao ngabwanro jomba ukaya no emrumshe woi katwanze mrumma karamba hanze mrumma ukaya woi hamdola haukumbi wa hansa tawazawa na warar wazawa na warar nabo wenji gwafanya ukumbi même pas un mois gwadungwao même pas 2 mois gwadungwao même pas 4 mois gwadungwao gwaruhao le pake ukayenda za bama mangudi ya utsa moi je te connais pas c'est ma mère qui m'a manipulé d'accepter le mariage mais moi je t'aime pas yode hezi kovira yode mawalekum islam nadia Abubakar yode mana mimi njo soke mzado iha mwanza yesu itaima hadisi yanu bada garendele yao ega mjomla umu aukaga mjokanga wando jomla umu je sais mwanaume wei hazawana warardene mrumshahi wafanya ukumbi alhamdulillah haundushwa kautsa auka haunduana haundukirta saba sarzamba ukangi nesta juru ya 10 ans yija yeshikomoresha hatu ngabwandu ikawa wawa imani ole okaya wide mwana mahajahunu maga katina kirtas na rifanye namna bolom zero nemnike mwana manze ni asalishe maisha mwana mshatu woi yoka owe madene mrumahe okwa mana ye fami wo hanze mrumme aukai mahadiseli haje mwana mijani para badala haulawa habiwa mrumme hatola hondani et pourquoi yatola hondani o wakati kao biani para neleze mahadisi yonsi pia na para ye fami ya mwanamshe ye mahadisi waneleza sinamba ukaya mwanamme gena erreur sha erreur ya hakia aukaya harmeza jilzonsi pia iyo hakia eske hafanya upeu kajafanya upeu shanga mono ya ukaya ngam transmete message hosomo na mwanamshe banda wa uwa shimeji wao ni din transmete na message hosoni mwanamme wa ibanda harumia uduri na uguguru ni din transmete message hosomo la mrumshe ikao wede mrumshe mwanyanyasi woi watukufu eza jirihingi mwanamshe game 0 badala hazawa na wararu game 0 abasar zamba ongena grossesse ya 6 mois grossesse ya 6 mois le doula fanye 7 mois gina mwanyanya ikao ya virahu barini ya haja ikaramba mwanamahe dukaya mzaze mwanyanya mzaze yemrume gena zekirtasi zahe gena ya 10 ans hazayo wana yohanze mrumsha yo manza shaye fami waonula mwana hao wamambia ukaya raili ya mrumaha na mtapota ukaya ngabwango signal direct ya mrumaha ongenea 10 ans mweleze mwana ulombani huo rinike mrukadha baada hajahuno nyumeni rifanya hundakirtasi ula mwanamshe kajahara ya shamba mnabie mrumahangu umwana zalahu na anuona droit wo urumie sharia shata wo ujo ushilaze famiza hao hawo ujo unake mrumangu gemesha ula mwanamsho hatu ndambie mrumaha ya ukaya mama nodahu no ani propose aye mwana ulobanu rimanze na mrukadha nyahuno kertasi ula mrume ambano impossible de mwana hangu wa mwanzona hangu anibadi iyo haki yahe nja mwaraziza ula mrumshe hendambie fami yake mrumangu haraya ye fami wanja ruhombi ya ukaya vani mrumangu harele izibanda tsuli wa ukaya siwandu loba zima luna fami ratsaganya fami wotsi mlikangono nge mwana umuhuze shawo imana moda honi ya berjo ya lode na mama hoda honi ya kaubidi lisahilishe maisha yahe leobo ulo mzuro mrume alone ya dizadmanga tsoyelewa mrume havuri ye fami wavuri mrume hapara mzazi mrumsha mwambia uweide mrumsha hangu uweide mwana hangu kana umdeklare problemu zijiri mwana mshambie mrumahe ya ukaya pourquoi uhara yao na ngawene maisha hao ngawena usuhunike ya 10 ans c'est-à-dire mwana msha manipulwa ne fami sha ezintabisha doka ikaubi de mrume même si wode mwana hahe shaka ni maroha imani ya dojo ukaya c'est vrai hafanya ukumbi huo ngunda ujezo mrume haba aba turam
Njajoka tsifundu papie kanja kanafanya ukomida mini mwanamshewe. Zabari hindi uoyaja huni ya tofanya hata yafanya zo minafanya. Ya simbuha yafanya hazi. Ya tuma yafanya ukumbi ya munda kirtasi. Shaga mroge mwana hangu mimi ni mnikeye. Kena ukilibotila. Bon. Yonja mdefi wala yon si kontro yae. Shaga mtuamba ukaya. Ye famiyo wa hutsaha. Ye famiyo wa mwanza. Wahunre namna ili msahilishiane. Eza vila na hindu. Ola mrume haharaya. Panda 2 mois. Grossesse gode na wenjeza. Na evolue. Wamwambie mwana hao ya ukaya. Mrume hao kaka tu accepte. Hao kaka na ujua. Nendela fanye zamvu. Hao kaka idu hanza uliwa deklare mwana nuo. Mrume hao harangu. Joshi la klama problem. Gebide mrume endeza. Mrume sheka jauna ya ukaya. Oede mrume hae. Mbaba huwana hae. Shanga jo ya ukaya kemrume haunru hauka wenju wafanya unyikubaru mwetsino watufanya mois 2 mois watsobula wenda Burundi watongoro hema bake shemrum shesevre wafanya ukumbi shaza wanade nae wararde nae wane de ulohombani wende mbio na mbio komkwa abasarzamba ola mrume mwambia ukaya nsina ula wahondani hunu haukaya inibadi ya damina awe bayi ya hatuswahili ntina ulawa mwanamshe hawahiha manipulewa yankili manipulewa hajunruwa wanaumahi wajahula mwambie mrume ukaya roha wendeza ukakujarua ngarjohubia wanaumahi mwanamshe wadungu shimejua wambihi za kweli wambihi wamreme mbulio wamwambie kari huono huno hajojo ndi ya shitaki shamba turamu iketi shitaki waotsuandwaru ya upilizo wanauma mrumsha hangu wawanduka wa ufungulwa ikatideti shitaki saspure wajiwa ni termine waniweza kweli yawontina ujua ndi na shitaki shantuka njenje nuhambie ujue upare mrumsha hangu wakoma siparola mrumshe banda tsimpara ne fami zwaneleza hata mimi tsinjamba piche siwala umukage jaka ubidi muwe mrumme ke jaka ubidi mufanye masakre haharaya na mhunre namna shatsi ukaya mumkomeye mumuwe mumbihe c'est vrai yofanya plainte shaone sauka plainte ke joka jala kana ufanya plainte shaduka ya jivur hajivur shezo nanzona behinga vanu mimi upande wa hefaminu uwe mwana mekaubidi vaho wele ya ukaya hawanza ubaki ama ila maria jaho ne mrumsha hao ikaubidi wewe welewe ya ukaya pourquoi watu accepte njamba nsum nika kwede mwana ahe il a tout le droit et pourquoi va hiati hanza ya garde mrumshe ya bakia no lowana hatuju accepte ya ukaya pas de souci chérie. L'important c'est je veux vivre avec toi ma femme. Ya accepté, ya mwana ya nikiu mwana mahe. Ya manzihe ya tante. She mwana mehonuka ya hagalere. Kwa hunga mapesa fanya ukumbi. Sha hufanya ukumbi kujadungwa. Huzayo wana hao. Gawonea 10 ans. Gawona tout ce qu'il faut. Sha ela wama ngiondaho. Ela wama ya inji ngihosumwe fama ya mwana mshe. Ela wama inji ngihosumwe mwana mshe. Haukaya we mwanamshe kwa bidone ukaya ye mrumaho nge favorable tanke ngu respecte ngu hanzo kajahunda kirtasi yendezahe shaha hukelensiza gamza yao kejaka ubidi ukubali umanipule wa nefami ya haho na mzaza haho ye mrumaho ya ulowa hundra namna ubire hundra namna uleze mrumaho baikenga nina mezi ya wazi mrume katsuelewa sha hotowe mrume hao wanaumaho wajua muwe dabo wewe wakadakor dabo wewe wakakontant ye mrume ya jatabasewa ya bihano wanauma wamtobonze finalement baharuma bandi gijom kinishia wajua mtimizi nzadzai mwanamshe kalimanjo kanza muhabie mruka dovura mtside njarima ze couple mwana hosa umnika mrume gene mrume hai uhundushu wakahanza mwana ho ngabo ngufanyo via pourquoi harma wana ulona wenji utotsa hanamna mwana hanyo ya hunda kirtas shasha tunje harma couple yina c'est obligé ou force faut pas forcer mti force parce que abongo menyo harma zenza zonti pe mrume ngena haki yede droit ya haki ngode mwana hai
baike wo upeu ya rumiao yekatson sakamburu mi upeu hamba tsigalere tsisufre tsitsama pesa gena kafanya ukumbi damine mrumshangu woi pourquoi mwana hao ya tujue dafanya ukumbi yalipa mrumraji na luna bezo ya mapesa yalipa mrumraji na luna bezo ya mapesa shamanzo ikihama ya wede mwana hangu no mitisimbwa botuna mukena ukira ya weye yengena droit yemrumme ngena droit yo hakia sha izo na jokati jiwahi leke mrumme hanyenyekea hadi waza hizo ili ya vivya mpedene mrumshe walelo wana wafanye maisha hao dene mrumshahe yalawe fikira za ukaya accepte pour protéger owanaha sha ze fami zombili yemrumme havuru ijaika jalahae haulawa harelo sandeli hatolo dahoni ola mrumshe kajauna ya ukaya wimbaba huana hangu c'est vrai hahunde makirtasi shaka jahuna nsendaza bu ma soeur kajafanya jongo mwanwa jina ya hunde ya diza ya yeuha shemrumaho bu ya hunde ya diza hukenensiza guhu respecte nguhanzo guhu tukuzo shahu kubalie famio humanipule emrumaho hajahabihwa emrumaho hajahaulwa wani wanauma aba sangu juendaza maudu ngojo sibituambi hahundu kirta sendeza mumu wa mumtowa gamjo sibitimdwambi okaye hahundu kirta si endeza alaykoum salam Ahmed Mounissa c'est ça ils ont gamjo hunda le courage et le culot de dire ça nyezi muna niki khatima njema wingena haki wode mwana ha hajeleza normal hamba no anzwa nangu balele zina la hangu mimi njani kwa kilta sibure sifanya ukumbi e mapesa yangu yende yemrumsha sevre kajandunga jwanwadunga au emwa udomwa apre shani hansi rishi mahaminji ngasi wazima da mrumsha hangu est-ce que c'est normal mwana hangu nimnike mru nsumnika mru na warenge mwana hawo uwo yendi afanya ukumbi ba ya hunde makirtasi yedele mrume ajeles shamimi ngamarmu pando ukaya emrume ba ejoka hatamporize habakidene mrumshe sazija isongo haulawa baada haulawa kana usubuti ndafanye plenti haukangura mboka wangu anaona nziro hweda wa mtimizi haukawangu wazoya ufungwa antuka ye message njukanza nuhambie mzazae mwanamshi na mkera dinyi wazaze haukanye de mto wanyahanyu homondolani ni de menyo wanahanyu zendola uwo hakana mrumahe hakaumanziza deja uwo mwana wane ulombani wede mwana wane ma uwo hendeza ya ujo jabo haunga nzo mwanaho yabaki yake mtsumba ya hundrefa msweli de mwanaho yabaki mtsumba ya doli wala kafu izo dizo manza ubuwazaze mwanaho maudu ya jadore ngamdojo muhibabo kutsona ukaya imadhambi ya ongayo gamumroyawa gamuyarowa onyifami Mwenyezi Mungu narpone shari ikaubidi heli marenge mwanamme wei mamforsi yafanya ukumbi mrenge mwanahanyu mwanamme ndi yafanya ukumbi bahe nibanu gamazo mhunga zemali za shewa hanyu kamsonza towe mali bali kulimbala rabo gamanzo mhunga mali za mrajina ujolole mwanahanyu mwanamshe she mwanahanyu mwanamme usona kirtasi kamsonza datowe mali hunrajina Mwenyezi Mungu anaponesha shahwana damu ikao kwa tsona kangwa haruma hasara gani haruma hasara hum duniani Mwenyezi Mungu katila ila vinani mjaze wewe pense s'il vous plaît hutoe mwana haruma dola même si dem rumme hedi yaula wakana urejei amba turam je peux pas retourner anjum kaze toi la kazahi si on bien non essayez de penser usimnike toi la parce que mjazahi mwana wana fikiri mbabi rangu shainge pria beze tolaka alafuma uduga mjo hanza mjimdu hamba mafiti gamju jamdu hamba ukaha hundu kilta sede zahe haruma seta awita ya enshi ya mariage deni mwanahanyu Mwenyezi Mungu narniki khatima njema na musomome ya huwa zazikao katsuelewa ishekao dumanzao katsuelewa ya latif mwanamshohangu wauni suive waunangalia c'est vrai si hadisi
harma ze deux côtés. Si moi bien nous que message gamjo ifanya. Quoi que ce soit, ze deux côtés, gamjo fanya. Et mwana mekaubidi hausovo wana, yadi wazambe ukari na mrenge mwana mdeklar. Shayo haki yahe ya beka tsumnikane mwana hae, na ukayeye hasufre, holole mwana hanyo ukaye hafanya ukumbi. Ge obligatoire uwe ya jidobla hafanya ukumbi ge onde kertas. Yo droya hae, uwe de mwana hae. Umuhimu hana bia ni mwambieni, ukaye haroha mumuwa, she mwana hae ati deklaru wane mno. Ahambe mwana hae ati nikiwa mno. Mzaza kujua ufanya ukade mwana hae. Balele zina la huwe mrumshe. Shango mnika uo, ngepre ezijoka umhunda zimhunda, shaka nombani nafasi. Nyezi munarunike musomwe mana hatima njema. Dabanzero ngozini ungazijadidi sharumeti inu, wanadamu warenda naona hii, watungo hufa, mort gratuit silence, watungo baki hondani hufu hajuji, tura mungu zambo, pour que ça change, tura mungu zambo, ili ya rendazo, ya respire, wanadamu kwa tuziwo na ya latif. Gwaengao tura mwaka tura mungu wano nizo nguzambo. Banda izonongo ikawa mzamba au mzifanya au mwana ukaya zo mjisani kamtonza rozambe. Ngarjo uzamba, mdonji ya shingo, na putu harimaze nyongwe zanyu, chaka nambani nafasi. En tout cas, longue vie à toi mon frère. L'importance, utito etwa la karaha, pense un peu, parce que le mlum shaha, utikana usiu, wabangoto tolaka, be mazimeji waho, waja wahuwa, wahuto waho haho, na yo nyumba ubadio, ye mlumshe, ya hao mbadi ya nywaili, ye bayi mbala nywaili, shahanza aman, jiretire ubakiho ulio, uvumwe mbavi, urespire mbavi, nge ufikiri, shausija utoa tolaka, unike mlumshaho, maudu, wajohanza mlumshaho ya joregrete, ya johanza ya hurejei, kaka mjuma rejeilana. Watukufu famizahato na mrensi zendo la zohu wanahanyu zizi vivi ampe na mrenge manahanyu kaliboshilo mwende mwamabie nda simbuhe yende ya pueneji yende ya reme plonge ya jafanya ukumbi jeli marenge bwana harusiwa yafanya ukumbi haruma efamia hanyu shamtije mdamba ukaya wiha janyu meni siside raza ya mwanamme ranzo ya tisimbuhe ya hunga kiltasi basi shaka tsuanza n'importe quoi mtsorenga mru hende hasimbuha hende harumishi hanayi habali haja mumpropose ya ukumbi hafanya ukumbi habakidene mru mshahi ngwanzo mru mshahi nguva mru mshahi wazaya wafunde familo njema mjamjia Buhari mwisankada mwimenye bahariga manzo manahanyu ya balie dzina ya ane manahanyu ya manawe ya mnike manahanyu manamme na mrege manahanyu manamme mumabia hiyo msiruni ya dia simbuhe ya hundeze 20,000 euro au 30,000 euro ya jafanya ukumbi ya hunda kirtas wanyinyi mrode nyi kulga wanade mwana hitima wewe ngololo manahangu manamshe fufanya ukumbi na nilasani she manahangu manamme utsuna kirtas il faut et mwana woyo et mwana mshahi yozaya mbujo deklare mwana n'importe quoi nyimre de nyinyi nyone de msowema yesu munaponesha rushanyo izo profili zo mazidumania oui wa alaikum salam sayyidi ahmad izo profili zo mazidumania gaone mwana ho mwana mshe yem faransa yojoka umlola le clandestin na jafanya ukumbi ya toweze 20,000 euro neze 15,000 euro neze 30,000 euro shemana hangu mwanamme kana ufanya ukumbi mwana mshahe banda halolo gujoroke makirta samdi na mbetsi batani hanyu baganya manadamu wala hitima wanyije nyinyi watukufu Mwenyezi Mungu nanike mwana mshahe tuwe subra wi salam misbah ya nike subra mwana nyasi woi shababi woi nimwambia ukaya utibihe twalaka raha vumwa zembulio uke tranquili ufikili owana yakandi zo wavuru wakati okutinatashwa cha Mwenyezi Mungu jo uhifadhi au kanga mjoka tout ce qui va se passer wenga una haki au kaya wodi mwana ha watukufu ngarjo harma message ya bili e message ya bili nungio ngabuna munjuse haukaya owanaume ne fami ya hema na mshe imwana hahe ya rengwa ne mwana mmahe ya mbadi ya hode msiruni ikaotifanya video nrar ye video ya biliti mwambiani vanu ya ukaya ye video ya rabusabani tina unjarme suje nu tena e pourquoi ni njo harme suje tena e zabari na njarme suje tena
Simwambie mzazahe mwanamshe ya ukayafanya uwafishe mwanamma hao. Haupareze media bami mintina umvumbua. Wala ntina ujabanu he suje yotsena. Emana na jahar mwa suje yotsena henry. Mimi denandise komba. Baike ntina ka uvumba zina. She mwanamshe hanipara haneleza. Nabohoneleza kajanambia nzambi. Shatiji permette nzambi. Tiji permette njenifanye 4e sujet ya hede baino. Haukaya mzaze hanipara mbabotira. Situnduye mwana hangu c'est vrai vala hamitiwa ne mwana mahangu. Mwana mahangu asamitse mwana. Tiparwa tihundu vale mwana mahangu mjomba hatu ulo komori hawambiza. Hatowe idhini hawambiza. Wahindribo mjomba hotowa idhini. Na mbabange na muo. Katina wanauma c'est vrai. Wahindri utowa idhini mjombahe mwanamshe. Hasibala, ihundu ola mjombahe mwanamshe hatowa idhini, ola ulokomori, ya kawede za fundi maore, ya wambize, ya latif, ya unesi ya ukaya ngujojua ulola ye mwanamsho hahe, shaharika na ujua umhiba wa usilamu permete. Alafu mime wanadamu nuwaono wapeu du wanadamu wa mji mzima waloharma mna mji huo ikawa kama zahidi wa ili wa usiku ikawa wakaumbiziwa kwa tusubutu wazitanganya no mji. Haukaga mjoko mji wajua pia wajozi balansar mwezerezo wajo vinwe mafoto ya hele karibu shilino na mangali mwanamshi hamandoi yambilwa ne fami ye fami yahe wamambia walo hunu Faransa hunu Marseille nanu walo komori ya ukaya ya aibu saili ele shauti subuti huzirongo watena waambie mzazahe mwanamshi ya tsirongo wetena ya tizambe tena sazifanyishia riwambiza wakiharma uhalali uombizo. Mjomba ni mwana mshahi wa mbebe mzima mzaze mzima. Mjomba hamanda wenga we komori. Gore ngo utowe idhini. Udohamba ukaya c'est à toi. Nyezi mguna ripone shari. Mjemkensi hafani. Muasharne mzazahi mwana. Mumwambia yati paro jozamba. Yati afishe mafoto. Yati zirongo tena. Kajanambia nzambi. Hakauneleza ya justifie na bieturam. C'est vrai mwanangu gemziro. Nazililo. Turamu c'est vrai hamlola wambiziwa. Yatowe idhini mjomba hangu ige komor. Yaka wambiza fundi tsoye maore dada la fundi. Wede yaka wambiza. Karsujwe fundi ngujo kaula mwana mshahidi yaka wambiza. Allahu alam. Shalinu dada la fundi yaka wambiza. Na mangalemo guhamadazi. Ikawe mwana mshaku wa yeroho ngutsongo jubia. Wemru wakawabidi wabintina haja nanyi ni fami ya peu. Ni fami fantom. Wakati hinde mwana hangu ya jukobali mwana hangu baada deja sahamlola. Baada deja samita ujai ho mjini. Wakati hinde mwana hangu ya jukawure nga namna ya dungane dene mwana mshwa. Imana hangu ya mbani ujahunu makse raidu wangu wa joka ya ula mjomba. Wakati hinde ya waibu saimlea ni hadao. Garambiao ye famia hayo ulonu Marseille. Ni majulu ungwe. Ni wanadamu wa peu. Mnyezi mgu katira binanyi. Gama zoma gamize mwana mshewu. Shagwa ikaubidi. Ya mshitakini. Ya mfanyeni mesaji. Ya mdenoseni. Wakomori pia wamjueni. Wakomori pia wamjueni. Boya ukaya. Mje mhakikishe mzi accepte ndizo ya mdone bahari hamita. Wambizi wa bahari hamita. Ya latif. Finalement banda wambiziwa. Mjomba bia mwana mshoka katina dula urongoa. We mjomba ngoto aya na hadithi za wonesa ukaya. Gejom kinishia mjomba ya lule mwana mshe. Ye mwana wa mjomba. Ne mwana wa he mwana mshahe wa uo ujwa ulolana. Sha mjomba kajulo le mwana mshahe. Hauni mafudi mjemrinike ze hadithi za wonesa. Kaizo kweli. Mwana mahangu. Ye mwana mshawu ngena dra ya lole mwana mshwa. Na mjemronese. Baga wanadamu ikawu wenda wasoma nyumeni. Wanzu warimenye ledini. Warimenye na usilamu wa hatu. Na mnaje mnyezi mga tujopinise yensi ya komora.
na mnaje Mwenyezi Mungu atujoli pinisi simara ya Komoro raili lihalaliambi libahari liambi rugo hamanda zinu mru hamanda yumaona ya ukemana mshohai ya mrenga Komoro ya mbala ujahunu Faransa ya jamhulia na Kirtas ya mnikazo ya kaya mberjo hodahoni ya tsusufre ya tsutabia shahunu kauli mwana mahangu mzima rilonai ya mdeplasi rangu Komoro ya mlibia mapesa ya wasuli hunu Ulaya ya jatana Kirtas ya jaya mnikazo walaikum islamu wasimu ya jahunu Faransa ya mnikaze Kirtas zila ya lona nationalite hoju habala ya juedo msiruni ya begudu ya fanyazi endaba kihula eka hafanya simwa ukatrimwa yosazahi ihu yakoba kinda duahima na mshohai yija dernerta ya kardia kauhendeza ula moto ya jaka fijo ya mbia mama hae kajove amanzo tonto ya rejei gamanzo tonto ya rejei mama hae mwambia ka tonto gujo huja shampaka wabili simwa kana ujo huja hamba non c'est obligé il faut qu'il vienne ula mzazamboka pourquoi wa force hamba non kana ujo huja ula hende hazin hamba c'est mon mec mzazamwa na yuka yaje depuis ce moment-là. Depuis ce moment-là, il montre même pas une semaine ya juha ya kawa yendo mjini hula. Ya wema na yendo mjini hula, yenda yaba kom mjini hula. Da hola mjomba haya mwambia viens chérie. Yenda bakide na ye mzazi ya linde mwana ya tsawe mwana ya tsomona. Mzazi ya jipaniki ya pare mwana mahe mba chen tsujua. Tsujua ben non, en tout cas la fille il faut parce que t'es son mec. Mzazi wala wangu namba c'est vrai moto wori mono mjini hunu baada waambia mzazi hadisi mzazi ambie mwana mahe kwa katsuju watubira quelques jours ola mwanamshe yafanya mafoto ya vesha mzazi na ina tonto wajila na tonto ya tsuvaya boju shawanjila baba laissez-nous tranquille parce que je suis en paix avec mon mec ola mzazi apare mwana mahe ya tsoujusa wabaki hata dernière ta deuxième vidéo raifanya ula mwanamshe de mafoto ya mzazi ya ludi na mjomba troisième vidéo rakaujaje rifanya dao deja kaonesa mzazi heyeina ya tulaine mihono yambia mzazi ukaya si lolo gami mziro ya latif finalement abaza ka hujabajiba la confirmation familiale ya ukaya izokweli hamlola na imerite hajojwa umlola rikanzar towezina buhari haukaye hamitsa garanzo wangwa tujua imbu ya hatu na mnaje masera famia peu wangwa tujua ukaya mlisha hanyu mpara naibu homdulesha hima na mshahari iyo aibu ikabibi umambie wabaike humitsa fanya hata msike wazima fanya hata mtsahe soliso mtu aibu hiyo avorte mtowe shaka mjahunga namna shamambia ukaya sazi fanyisi hazijili na rtowezina yabo mtowazina yabo yondola wisalam mama na wali eske yondola bwa tukufu wa Komoro wimanama mradabi Abdou El Fatik mzadzenge partager mzadze ye cinéma. Désolé les kalima mzadze mana wa ye cinéma zitsino wakabidia zireti ibidia de ukanyitsi fami wetsi mjomba hangu ni wanadamu wa peu ni madhulma ngamlia adhabu ya Mwenyezi Mungu ngamjon denonse ngamjon mvumbua haubaike kuna uvumbua tsotla wa harme fami wa bilangule otila wa harme fami ino haye Mwenyezi Mungu nalpone shari fami hamanda ino gamhalilio zina mjumbare ngimana mwana mshahi wa mbebe mzima mzaze mzima hata ya mitsa takoli mtowe akoro wambiziwa mwambie mwana mshika katina dure ya urongo watsene ya tinabie yeka janabia nzambe gamdodini mwambieni haka uneleza il y a dégagé un peu dans son cœur haka uneleza ukakatina mwa upartage de na etu situra wala hanabia ntizirongo wentizambi au kaya mwabaga mjomlava gamjom to harume fami nani kamsamu mlaba ido wakati ya jo hea no twenda na ketida mina ye ngongo wendom filme daike ya jo tla hindri ni jao ya dom fumbwa jibeze suraya nyuwane da muhinri nyinyi uyu ya urenge mjomba wa mumlabe mwabeli hulaba hadaho bakujao na mgumshe wa umrenga ichotide mwana hima na mshohaho umbaibu umrenge uje umite hata tao shamsi yabo mwambiza
nje mdoto wa namna ukaya haribane sharisha kuislamush ya Latif hadithi ndai yaonesha ukaya mjomba kujujwa urenge mwana mshwahe biologique mjomba kujujwa ulule mwana mshwahe biologique wode mwana mshwahe wa mbebe mzima mzaze mzima ndogo hili za unesa hadithi za mtume mtongo uzikreye mahadisi ya rabu mtongo ya kreye moja mozamba muhamba mafiti uhalalisha abasa wange mzilongo jozai maudu ya balele puseti ya se Marseille au la mjomba hai wambebe mzaze mzima esko ziparufanyisha mwensi hatu eske ziparufanyisha musilamu na mrini keze aya ni mafundi mwanama wasem ima kalboshi kwa tuanza zamba hauka wanu wanadamu ikaw bazi hawa uchamfu yewe hinribo tulamu izo dizo ajuja zamba we hinribo tulamu hauka yowa chamfu kwa tusahari zambi rizilani imwana mshi wengi harumatambu Mwenyezi Mungu jabari bwe mzazi ya Toromani AVC Mwenyezi Mungu mtukufu baada hashidi ya proteje mzazi mwana woi kajalate sindanu yamnikawo subra hata hashindi hadi mbahingu yisiho zungoni anafuga mjohunga majiru masakalava na majiru mabibi wadwambe hizo zihusu debaza wangu bumajiru kajaparo njia haruma famira nga debaza wangu nufarilo atsambilo atsitunduze de kote ngwa katioti fanye analizi ya wangu shanja paro na mdu nambe ukaya nambi eza jiri Marseille jamais gizo zinji ze sujet yesi jakabidi ni abeloti da mwana mshoi imzaze we yangwa jina ya Latif Mwenyezi Mungu nabehe ye amani harumati ya haka bima na Mwenyezi Mungu ya raisi mweyi Imana Mwenyezi Mungu aribeshara isi ulomwi na gouvernement bi na jitunde jikome simarania au kaya wasi ngaswa peu manadamu ngwamplodisembi manadamu katuna kazi zamba zinga zamba ili zichange zinga zamba ili Mwenyezi Mungu yazi ngajale sifanishe pia tena sha ngari zamba hauzilani pour respecter nos familles watina vumbwa mji watina vumbwa zina Gani yabu haunga mjuka yabu mketi juma uridi ya kamna usikine mwana mshewoi. Haini makalima amina besoin. Haina mkomor. Ulovani dans le réseau. S'il vous plaît. Gamanzoze appeli Shaziji. Ze appeli joka ujawan. Makalima hinga mjukwambia mzazai mwana woi s'il vous plaît. Haukaya ye fami wa mdomine nizonge mhara gemhara ne fami ye fami wa mshangaza ye fami wa mdemoralize ye fami wa mbaba isa tajungu wa hadiwaza يزمنا لك ختم الجمع وانزه رب العالمين يزم قرجان لي جو كناهل رب العالمين يا لطيف بدي ما نمشي نروحكم بدي ما نمشي نروحكم يزمنا uzidishe imani Mwenyezi uzidishe imani Mwenyezi Mungu unike rohonku vuya kanyifami kamtsuna ya ukaya zoulisa kamtsuna ya ukaya zokazifanyishiha kamtsuna ukaya ani haini wajumishia ni hawa unekupuliongo tujua lani
gamjomlege mwana mshohanyu mzazahe mwana wo imo mdemoralize physiquement moralement mkejuma umderange ishe hitwa mumabe ukaya katina dura ya rongowe katina dura ya nambie katina dura ya reklame beye dola yu abasangiyo dola watu wazina wawambiza odzirondu bumafu garanzo mrambiye eske zerongozo kamimiti shindi hemba kili ntiti hang na tsuso manga monoka zoze kazifanyishia e akabidi alole moto de mwana wa mjomba wodi akabidi alole mwana mshwa de mwana wa mjomba shati mjomba wa yarenge mwana mshwa he biologique gamanzoni mafundi mreleze mrambiye ya nature watukufu ntinaka utoa numero heni ujokanza pare ya participer na pare haruma ya messenger wakanga mpermete ma ami wangu do pare sur messenger wa pare wa participer wa onese au tukiv hauka ça fait vraiment mal au cœur yezimuna nike khatima njema nike musomema baizor fanyao katsufanya ngoza utsuga Mwenyezi Mungu yarihifadhi katsufanya ngoza utsuga Mwenyezi Mungu yarutoa harma zetambu katsufanya ngoza utsuga Mwenyezi Mungu yarutoa harma hasara shanga fanya ngoza utsuga Mwenyezi Mungu yaripinisi asonti pia ndugu hamada zinu ze fami wazihalalisha ze fami wazi nika mvu na mapicha kumkuwa zidofanyishia. Assalamu alaikum maman. Assalamu alaikum maman. Assalamu alaikum turam manango turam mpaume. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya bo juam da kana baraka kana mon wa kam nono. Oui, c'est Dieu maman, c'est Dieu alhamdulillah. Mon bon Dieu kaba wa Dieu hamnono inshallah. Shahiri ya unike mahami jimgo kone sharsha himali yokumwa vende kubali bangazi badili hao. Amina mama. Banukana ujoka kazina shida zibadili he walali swali haja kanza badili enti wandu wajuhamu wa mreme zono de wa mreme maka wa mreme fatiha abasanu ngwajitwa oo wono siyo ndongo kazi na utobadili hazima shao badili haruma 100% pour le moment kazi na shida zibadili 100% shasi wazazaho na wanashtoa na wanaume na wana wazazaho wanashtoa pia babu wenji au makalboshi ya tuna maana wajo parabu ambele ne protokwa kwa wajo siku tufanye tabia hizo de maana wajo uzirema ni mnatorenga mna udoa he kunge mna na telefoni ambizo na masula au kwa uzandisa kuchata hamru radi wala kuchenda maradio ya mtu au tele wandu shayo de telefoni hao donc voilà assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bolishido kumbabangu ngarishiao mama ngarishiao assalamu alaikum ni wandu mrishidiao ngamjo pande wa mzazi ranzi mwambie mzazi kana mguna mnike imani na subira baba si wadade sonsi pia rizaya ima yasikubaliye famiyahe wamshidi be mwana ya zanda ye yoti famiyahe wandu wa muyenga wakautiha wakaumuyenga hitani waonekana nzie wajofanya ndo mtinie mwana shonga no wamtusemu imma mzazi na kebo Mwenyezi Mungu juu yakijuma uswali na usoma Mwenyezi Mungu mnike imani na subira cha mzazi woke tubidi yakiri ye famiyahe umhadaye yakikazi donose na mtujodore tena nwambia butiramu tiramu waweche kuna ushinda ngabwezo ushinda wambe zibadilihe shangabweza jaharumwe sharia sha Mwenyezi Mungu na mtume ikawe mafundi wa roho walizaweze baba we jamo wamba uzorijua ukabasi mwana mkomoja atujashioni asoma hata mizi msohafu na no wazalwa hunu eka kwa jajao shioni ngatongo soma haruno miswafu ya tradizie wa runguze mission wasongora mbia hizo rijua ushakwa turambia hizo tojua unadora mbia hizo tojua nizo wana watu ujua wasijozifanya chakana mjomba mndu ani mjomba hangu ani ameti mwana mahangu la mzima mzazi mzima yarenge mwana hangu ya mndu aliwagwa hata wagwa kamimi fatumia usufi ulikoni na subala shononde na tapilio bana medelo jajo lida mndu tijorenga treha na malaliyo ni malali enziani ni mpweshe hitwa na pe prison parce que yo ka omisi yo ka wakati moi par passion parce qu'on ande nai si je mpoche hisoni ya johamba au ka handulumie mwana na sodara nje mwana mshwa ya jana dokana kama mwana ho ya yule mwana mshwa huyo kile mwana wa mjomba yo ulola mwana mshwa ye mwana mshwa yule ni mwana mjomba yo kiri parce que yo ti damu nzima shamba baba mzima mzazi mzima waungo ona damu nzima
yawa izo zina bano atendo lambo ifanyiwa izo zina bai wadwa kana kwa kamumbi za rutu haruma zina sha nzaze mwenye uzanga mwabekana Mwenyezi Mungu na unike imani kabo Mwenyezi Mungu juu ba Mwenyezi Mungu kana hudhulumu na mwanga mwabenukana plus tard ye mwana wungu ziono na la daleo sha wallahi ngamumla bilioni ngaruka na moso sipia kabasi ujolawa ye mwana wewe grea jokanyo après abasa nungu ziono na la sha wallahi tawadwa orenga 2 ans 3 ans 4 ans même 5 ans ye mwana wungu joka haruma regreta kajajiwa malizo akayondwa kati kaona hapa parce que abasa no afe matso abaibulwa ni mjomba abaibulwa ngumanzo abazikaja bode mdumia akamjua ndani ambaibu shawadwa hata wallahi regrenge jo mjapre parce que wakati wana wangu ajuhangu hata ngwa huwa musokane mbaba tundo yi wabyokana wode mjomba za mzazamu na wapi kujo perdo wana donc yo tabia kabili civile no kaivirawe mafundi wadaza haina mndu msonga mnaudo wae hajamba hizo richuao yamba mtu ya swali yamba mtu afunge sumu yamba mtu atoe zaka yamba mtu afanye cha shezembi zijiri yo kwa tuzaba za jobadiliha ni mafundi ngwa sawa kusaidia zijofanya efe baisha basanga zifanya epesha wadaza kwa kabla zangalie maana watu jozambe mafundi wao winji wa tendao pia winji huo zetwabia hizo ngwa unizo yabo leo kwa na ujo wa Zambia kwa ngwa point wale dua ena ya dragewani fundi yabo nene fundi ya ndambio zenene ula do wabo zela lan fanya nongo fulani emanda ujo subutu je hume udorongo wabo da bulumra hafu ura haraku sina toto bo chira merci ono alafunga mjiro zahema na mewe ya lola ya zao wana zajesha fanya zino arumo binadamu ye kweli mwanamme sigiri mbabisha yu haki yake shandu ni mlamu banu min sulamu mzazi wala sulamu wana umahi wajufumu shanga mulamu we mdumshe walolwa ne mdumaho mwenda hata mafanya hata mdona wana ukiri uhadalwa ukana mtowe nutekade yemana mzazi wo hivyo kwa kane mwana hiwe akakomoro akane mwana mshe wo yemana tutinze mwana wo pia haja ida fanya mari ya shinene mwana wiraja lolwa hindi aja kuna papie c'est vrai non yemana mmewo yemana haraya sibanjonda bozo tidiza ukumbi wo ufanywa wa ruwenji no warwabonze shabanu ngabo wandu warao myezi Mungu katina ujo uzaye mwana hangu nimniki abale simu ya mndu mraji na babo si dhulumwe mwana hangu mina odahonga mina mzaza injala wanti yabo haishia wala ngwa parwano hii na mi waingu parwani mndu mraji na maudu mjoka ujuzisa pourquoi maman pourquoi papa eux ils portent le nom de Mohamed et moi je porte le nom de Saïd. Est-ce que c'est pas mon père? C'est un problème pour l'enfant. C'est un problème pour l'enfant plus tard. Parce que wajuka kwa distinction odahone kujuka ujuzisa kana pourquoi wanu wabala wisimu fulani ndi bala wisimu fulani. Donc utijuambie mna mwana woyi mna mwana wangu ya lolwa woyi na Mwenyezi Mungu ya rongozwa na mahai parce que usiwe mzaya ya tabukana wanaoma hewa jawa muwa imana jamu kulila mwana mshalo mlemevu shana kubalukana mwana hazalwa halelwa haina wakati watu harumandola ga harumazi amdi za mdumaho badeke mdumaho uleo yehuwa badeke mdumaho haambia ufanye tabia chondizo badeke mdumaho ambala la ni hondele hodi ngoni zongo jwa bakana tutanga byo ulawana izo ndezi hatwari zilio mdojo jo towe mdumme chatiro kana ambapo je declare mwana maho ikekedwa ajala hapo za wadaze na mtafadhali mwanamume kweli bo ngabo mna upande wa binadamu ikaoba nenge kaja kaunda mdumshia mlola ajo kaunda mdu yakana makaratasi amuliza bayafanya shaibandia halola za mwanae katwanze mwanae ya badesimu ya mdu jina wakati kaonge yabo oui yabo wala walwambo kana Mungu parwana Muhammad walwoyingu parwana Saïd parce que plus tard ça sera un problème pour l'enfant. Tu as un handicap pour ce moment-là, aujourd'hui tu dis comment et le pourquoi et le comment. Pourquoi oui nous parlons no yi na wemba ba fudo yinge munda ni wendi azawa ni onde mdume ulo na pourquoi parlons no yi ba mwana mme atikimara ya tabekana katwenda shitaki bali ngwajo muwa ikawa muwa ngwajo muli adahu ndaje hatori zilio ngure ndo anainga mlio ba warungwa jo hambanga mlio ba wanuma kwa yu ya hindi mavoyo ya hindi na ndo afemo ntiani awadu walole mwana mshoha hawo wakamba jojo mulola izinto byanjineze nongozibira wo tijubano na yeye abungwa lu hasara parce que mwana mme wo dituyamba wo wa muwa wa mtoda honi
sheke mwana wo hazalwa yabo imbabange na droit yendi yale ngiavoka yambe wende mndu mshangu bashe koja fanya mariage ngamtsaho mfanye ADN be mwana wo wa hangu nwani kwa isimu ya mndu jina ils sont perdants ola mwana mahawamba ola mwana wamba kana kwa mkisha de papier ngondo yale ngwa mwende yafungwa bai bi mwana wa wandu adiaba izi wale jezu akomori yabo kwatina mahundra yabo awedi aporte plainte mwana mmene ndi aporte plainte abasaino control x yende ambe kana si ulwa wane mazimeji wangu wani uwo wani bubua ndodo wanjonda ni wani bubua si hasi abo ashele joni hunda mamdo leo si hukua ashele mamdo kasi funziani baonda ondo wani uwa ndasoba kana mavoyou ngabo plus de voyous que de voyous dans ce pays botura wango ajuo ya plus de voyous mwana ngazi aje ndati uzubange sifaro fungwa yabo tiruha abo mivwaunga mjo wa mbungu jo wado ojo wando do biwo ujuka mwa batini amja Mwenyezi Mungu donc ye mwana woi na tafadhali zate kweli hafanya nai shana tafadhali rukubali kanani wakati mbasa ya jandolani ya bonge video mbasa mtaza hahe ya mtaza mbayondu yale ya mtunde ya mlaulie sheze ndazi ne mashawiri izo zahe mrumme ne mrumshe ojojo farie mwana mmewe hamwe silewo mwana mshi abu mwana raka jazalwa wamfarie wa mdunge wamfarie bashi wajo mdumia wandu wa mji hozwani simdu wa kada baraka bagari wanzawu rito hozwani mna mwana woi ya tito mdamba papi ani anduseur wafarie we msemido sieni hatanu ya kubali parce que c'est pas évident mbutoka yabo yambo kane mwana angu tizaya shani kwa isimu ya mdume mprejina duwa mbele harumu silamu yo haramu ekamba badeka mwana anda wa adopte ya latiwa juwana orondulwa wanziani haina mwana ngebidu yake na isimu so mtume hazaba haina mwana ngebidu yake na isimu lejo mtongeza aishi ekawode uwa mwana latiwa wanziani umrenge uja mkaza isimu yabo mkaza isimu baishe ula mbaba umlelo kana uja mtolea idhani maude kangulolowa sha umlele uvukisha mwana humika isimu ya kikabaki kwa tina isimu cha ukabuza ye mwana alafu kamtumfaria shanga mjo mumbuwe bahema na mshelo daba uzawana wane na wanaye ukire mdu mawe atula monziani bahoba konzia ondani huwa weche uzinga mahenu wana wao uchewelenge mdu kwa ujuka oblige tena tuje ulolwa mdu meaji abwaje utamsho wana ya hatwari nziro ngyo hamwe mwanamshe kambo shomba kwa baraka mimzazao mitina ruhombi nsuhumi ya upeu utishie zembi mzazao ngo jojo uhara zizia zendongo ya jogo hambia kao kizo na hatwari dunia na akhira kazi utambisha usoni mwa Mwenyezi Mungu shana ndongo zijo unika faida usoni mwa Mwenyezi Mungu izongo jojo hambia mzazao kana ntina ujua uzifanya haweka ngwa zifanyao wazifanye wamfarie wandemedo tini wamfarie chatulo kana kwa jua muwe bari wa mabandi ngawo mabandi aloma msirione basi sitata swadade globano bamesenge nga mdu hatambishwa nziani honga sina jojo wana waloma bandi walo haju wajojonda wandu wafe bani kwa simruti bandi mtijuva donc nastafadhali renti ba turamu shitwa shahisa shijaya na eka na uzia rozani mnamana woi shanga mjiviwa parce que ba experience yafanyao ngusomo école de la vie mjokane dola henge jokana mahaba ikina nyanzo ikina faida na wana na wajuna zile mbwekambwa benze okahisa somo zinji ngimo chomtiti shangu somo zinji kawo risomeso sira mzaya izo liza baada kazanambe mzaze bahi yake na imana subira shamzaze usikirwa nuzao wa uhadamu wabakana utizambe zambe dunia parema fundi ekaka wajaho jua fundi banu si amarse yutaye mufti umwambie jua pare mufti umwambie uje umlilie za uhunra zishemezi ziwa zamba yo mjomba uoyala wa hadahari ya mjomba yakamumbiza ya ola wa hadahari gono wa hujuri wa harume dunia baizo kazirendo yu haramu zo zinaza tuba mpaka abaka utowazina hai zinaza hema na mjomba haya jaka muiba ala fungo aka utowazina kasi ukana kazirendo ngono ngula mambize nae ya mwana wangu jo regrete wa hata wa bukina mbe wabiyo avec le temps ngujo hujua ya hata kana usibutia berenziani parce que ni bami ajo ubira wana wauju wajue maudu waone wa suivi CM2 na 6e on s'appelle qui on s'appelle tel et tel frère c'est qui wabiwa mwadukana wola yembaba mzani wola ula de mjomba wa mbamtazanyu ula de mwana mtazanyu ça sera la honte pour les enfants oui. Il va perdre les enfants au wana kawa wangu ajisusite donc ils ont des la kadari mwambie usilemewe na mzazi mguna hunike imani na subira shauti daze menasewa nido banuwa mdurimri ya Mwenyezi Mungu basi wende aribia duniani mnafanya hizo Mwenyezi Mungu yamba mdu yafanye gono mdu yade ziwa hizo Mwenyezi Mungu yamba rifanye rizitoi gono
shemria sile we dunia mtu abakambu kujondea bahari sifanya nongo fulani kao sabanongo za kusukiri wanduwa ndea. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce monde, de ce bas monde? On s'emballe de ce bas monde. Narangali horenda wabai hudu na haki. Donc mzaze juha lamba hindu ujuho sahe mufti umpare para mufti usipare fati mtu ajina warabu para mufti mjoda ni hao joke tu mwambie zengo za munda zonti pia ngono ye wajomba wa walani wa jomba uyalani wa ya hujuru luaru dunia kamili wa rupia wa mjue baturabu kana mtiaru mabahanu wa kwa mbabi hadisi mzaze wawe juha ushemeze izahura kwa wao kwa japaru hanze mwana mao kwa japaru hanza aho akauhuyenga akausikiti aho akanamana atahaze mbia jo ufanya zo hata ukia kadi yako aonokana baisha umende buja hunu ya izenu ya jo ufanya yo na kuna uswani kasero wala kuna fakiri kadi yako imani na subira kabo Mwenyezi Mungu juu ba Mwenyezi Mungu kana kudhulumu ya maana hafanya nayi shawallahi mujenda ajitu ya reje na kareje mkumbara ba wende mwana hao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Merci beaucoup maman, merci beaucoup. Hadi mshari. Watukufu yekama mahapara sikaranza mrwajina ya pare au kaya ikasa hapara ya buhakifia ye message au kaya yobira pia hambazo ntipia mashallah. Nyezi Mungu jumuhatina mu mzazatu Mari Yusuf almo mji wa Ikoni. Nyezi Mungu ya mtukuze haukaya izuyarinika uneze kurajarinika unizuyanika konseyo wanronsi pia. Nyezi Mungu jo mtukuza ranyi ruwana shuhatu mridungao yabo ranyi wazazatu mkaude mridungao yabo ya muhifadhi ni mahajana do mweti wanza rabbal alamin zerongozini zishanja mimalaho ya hatu uwadzaze wadojwa ya ukaya raili ye mwana humnika mrume ketubidi unje Buhari uzitliye msasa hauzitliye zizani uzimenye mwana yabaki mtsumba babu hainizo mwana jofanya wewe do wanzishi wabo mzazi. Nyezi Mungu ajale mwana mshohatu mzadzatu ikawe mwana hahe harengwane mwana mahahe hambalia haroha walawa namna ya ukayamba hambiziwa le mjomba udokomori harengemiadi hawambizari hautowazina. Nyezi Mungu nariponesha izoka japaro ziona c'est la première fois sham mjomba hamandu ikaubidi mwana mshatu ya mvumbuwe wangu pia wa mjua ukaya mjomba hahe halalisha haringu tozina badala he mwana mahe mwana mshe harenge mwana he mwana mshwahe hamitsa hamumbiza naye ni akawambiza waifundi maore ikawo yefundi wa ikarna ujua ukaijo mkinisha kakatujua kwa mwana mshwahe shahambiza wandu ikawo mrumena mrumshe saspure. Nyezi Mungu nandika khatima njema na musomwema ho hanzahi rabbal alamin uwadzaza hatu ikawo walo harmazetambu zilawe walo na wana wajua watu malahoni ikawa to hasbabu de mapara mwanzo wa clear harma mharbatu na taambu wakati kaodo aloma responsable. Mwenyezi Mungu arongeze zakili zero mwana mshatu woyi. Mwenyezi Mungu amnike subra na mvu na suya hohanza rabbal alamin au kanga jokaya toma yamru mwana mzazengu za yomana hatambu ya maha ya uwaza mezi ya uwaza juma muhatso mbani haso fransi iliye mwana ya je maudu yake de toma ya hae wana wenji ngwadungano ngotsoni zoka tsujo ezingwa zifanya oyi izinu tabia hinri ewe shetani yande masera wanadamu ezinu hitima Allahu alam. Mwenyezi Mungu mujua hifadhi ya hifadhi matamtume Muhammad ya hifadhi mzazatu woi ya hifadhi shababi kaudi ya ula wane mazimejua hasibabu ya ukaya yamba ya kubali ya mwanahe yanzishwa na mrumrajina haziharaya hata mpaka leo. Boum, longue vie à vous mes sœurs et frères. Wanza Mwenyezi Mungu garjo uhamba ili zishange karnauzia hatima kati Mwenyezi Mungu ajori tamani hao Mwenyezi Mungu ajori vurale kaulu sheka ngarabao makalima hasbabu ya Mwenyezi Mungu garjo kabanu hata dahari hatima kati Mwenyezi Mungu ajohamba ukayo usiku uja gonontwe bamondinu shaturam izoambao Mwenyezi Mungu ujori jaidia ike izoambao ngezi change hanza rabbal alamin. Bom